Abantu bachumisa inkulumo yegcokama ngokuhlula kakhuzani. Sawona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje. Ukubingelela yini Mathinda Cebo intombi zomqamela amehla kabanye baqamela multiverse. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala lancothanze kulungela press subscribe button ushare uphinde comment. Khulina konke uma subscribe ikumele khamba so senze ube wena oqala uthola notification masifale vidam phambili. Enganza kwethu ukhuzani ukhipha statement izolo echaza ukuthi ke umcimbi awuseze kuba ngazo ke yi8 noma ke zika angazi 8 bani lapha kodwa ke 8 June okhomba ukuthi engathi uhlehlisile lapha ubese echaza ke izizathu esidala ukuthi ahlehlise. Abantu abaningi abayithathanga ngaleyo ndlela kodwa ke babe sebethatha inkulumo egcwama elisho ukuthi hey kuyadunuswa mangabe ufuna izinto zakho zihambe kahle kakhulukazi lakho masipala abakhelene noma ke ecela ukubona imali. So igcwama elisho inkulumo yalo yayikade ithe yabo lapha ngono MM lapha labantu basayina imali kodwa abantu abadla izingane zamadoda lapha manje awucabanga nje ndoda kuthiwa ngihlela event kumele ibe kusasa umuntu ofana sayine lapha ngabe u-attend card ngabeni ufana sayine lapha ufana sayine ukuze kuphume imali ukuze kuphume imillion event iphasa uthi ayazi nomfana inkinga yakuyodwa awudunusi lalela yini manje uthini manje Tony ezokuthi ngizalalela besokuthi esithi yekuse sibonana la emhlaba lalela ukopholweni ngiyalazi ngeke nisidle sonke emadoda nisidle sonke emadoda ngabe ngidayisa ngeyimpisi awusidayisile bhuti awusidayisile ngibe nomuntu enginemfihlo ngaye naye unemfihlo ngawe ayisho umfoka mola uthi hey lo muntu unemfihlo nami nemfihlo naye ay manje ke lalela lento ke yenza ukuthi ngingawenza ama event ngoba ngikwazi ngathi ngigadiyo amabhinqa wafu azwani namanga ayazwana namanga awafuna manga event ikuthiwa ikusasa sekuthiwa ke manje ke abantu besound bafuna imali yabo ama artist athi asegola athi ngeke ehle strike afuna imali yawo lo muntu ofana sayine kuze kuphume imali udwoza la ufuna ukulengisa ugodo lwami lapha neHostess Band ngikaphu okuzoza hey kodwa bafana yenza into kodwa ayifusekani ngempela ke manje yensinde sakho semdletsheni inkulumo yegcokama ke lalikade lichaza ukuthi kungani lona lingayenzi imicimbi njengoba ke abantu bethathe babuyisa lenkulumo yegcokama elisha emva kokuthi ke ukhuzane ekhiphe isimemezelo sokuthi umcimbi uthe ukuhlehlisa usuku olunye lobuye limenyezelo ngaphandle lo umusha isikhathi sakho mntasekhaya futhi ukuzuvo lwakho mayelana nalolu daba uzokhumbula ukuthi ke kwawudaba oluthe uqinisekiswa ngoba ke nabe yizo baphumela obala ukuthi hayibo kuyalalwa nabantu mangabe ke abantu besilisa abangabe ke ufuna izinto zakho zithi ukusheshsha la kwi-industry yezo Dom. Ngane wethu ahlanda phana comment section uzuvula ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike mntana sekhaya mina ngibambe kwivideo elandelayo bekufundela zona lezi indaba Mathinda Cebo intombi zomqamela amehla kabanye baqamela imali to wazi pa ngilandele social media lapha nizothola iGolova TV konke ama platform.